Alala sithini lapho namhla kungoLwesihlanu ntambama selibingelela lapha khona lesi sikhathi ngihamba nobungane ke hlana uhlelo ngisakhumbula linjani ihlobo zami ke angichitha isikhathi bhala ke incwadi zenu zibuye abanye babhala ke zechisa@hotmail.com abanye babhala va Facebook abanye babhala va WhatsApp siyabonga zonke kazibuye ke sithole ke likubhaleke ukuthi linalithini njengalo ke umqaliziwe namhlanje kuDudu Ndlovu kunjani Dudu uthi ngithanda ukubelela ngohlelo olunjabulisayo kwamagama nxa ngisithi incwadi zabanye ngisizwa lo Dudu abahlangana lalo liyafana lolami inhliziyo yami yabuhlungu umnyaka engakhohlwa umnyaka ka2019 msakazi besisekhaya kunguDisemba sonke sivakatshile kwaba lo mdlalo omnandi ukuthi ke imuli ke zihlangana wahlanganwa ke sabuyela ke lapha esahlala khona ngoJanuary ngabuyela ke South Africa kangisahlala khona okwamanje ngibhala ngise-United Kingdom ngithe ngifike eSouth Africa silele ilanga lilodwa ke kwangena ke iphone call yabikwa ke umama ukuthi uwele phansi wacollapse ngethu amagama ngamvona abantu ekhaya bathi hayi umama uzaba right yahlala iviki waba iVS2 ngithi ngicela ukukhuluma nomama belokho ngitshela ukuthi umama hayi ikezwa kuhle kodwa ke right ngisakaze ke ngaphenduka ke ekhaya vele sembona ngendlela abantu abangani bafihla ngayo ngathola umama bemgcinile endlini lokho bemnathisa imithi yabo yabayinikwa ngamapostoli landlana ngamthatha ke umama ngamsa ke esibhedlela UBH umama echaye mini stroke bengakwazi bemgcinile ke umama agcine eblidela ngaphakathi wangichiya ke umama ongizalayo angeke ukhohle ke umnyaka ka 2019 2020 khona phana ke ngoJanuary inyanga ke sithi 16 January 2020 umama ke wakhothama wangichiya ngibuhlungu lusuke ngeke ngafanga lukhohlwa leli ke msakazi ngangimcile kwaphana sibuye sijabulile ngo2019 December ngicela ke unchallenge izingoma yimuDudu Ndlovu ombhala ngise-UK ungachela kakhulu yathi stop the war yimama ehlala nxa eclean endlini ayithanda ukuyilalela eyichaya ke umama ke was an activist and ethanda ke ilife yakhe lala ngokuthula ke madawu ngiyakhumbula mamami lapho le khona salukazi sami sengilomntwana omunye ngiyabonga stop the war isankomota
ingoma vela ke ku Sankomota lapha ingoma shala mnandi ingoma ethi Stop the War. Sitshele ke Dudu Ndlovu ke okhumbula ke ukushiwa ngunina wakhe. Uhlelo sakhumbula ke lapha ke live. Cela ke ulandele ke page lethu, share the page, our channel, share it ku YouTube as a Jesus Bana. Send the link to your friends, like, follow us so that you get the quick updates, the notification when we start the live. Yabo, namhlanje. Share, take it and share to as many people as possible. We would thank and appreciate that. Ambrose Ncube, uphilile Ambrose Ncube. Mina ke umnyaka ngikhohle umnyaka ka2007 eZimbabwe bekunzima. Bekungasaphileki lapha ekhaya ke. Umgabe esenza izimanga esincindezela ke. Sithwele nzima abantu bechaya indaba ze politics. Mzazi into le enzakala ke kimi ngalesi sikhathi yanhlungumeza kakhulu emoyeni wami. Bengilo sisi ngithandana laye othiwa ngokodube behlela ke inkulumane goblawayo. Saloja laphana ke ngumthengela ngenxa impilo enzima ngangisokola ngenze yonke into. Phume ngezama ukuthi ngiphande ngifika khona bo Calvin ngizama ukuphanda ukuthi silale sidlile unkosikazi. Buyele ke endlini ke yena ke wakhe wayehlezi ebhoda ke lama neighbors. Kwaba lo muntu ke ongitshela ukuthi inkosi wazi wakho ngani kulento eyenzakala lapha ekhaya. Azange ngimbelieve ngoba bengumthanda ke khulu ke umama engithanda la inhliziyo yakhe yonke ngokutsho kwakhe. Ahlala kunjalo ke ngase ngisuka kwelinanga ke ngaphenduka kuJune kungani kuyagodola. Ngase ikhanda lami libuhlungu lefruit ngichaya. Ngasiphendukela khona phana ngabo 11 ekuseni. Ngabuya ke ngavula endlini. Ngafuna ukutshela ke ngibona emfakathisa kwabanzima. Awuzange bangizwe ngathola ke umuntu ke ephezulu kwamama usenzakala into engeke ngiyibone. Ngaphelelwa ngamandla ngaphela ukuthi ngenzeni kwakulamanzi ke estofini kwaba kwakuyi-room 1 room. Ngathatha amanzi lana sestofini ngawaflasha phezulu kwabo. Wasukuma ke lo baba wathi emfuqile waphuma ngejwane engangathole izigqoko ayizigqokile. Wabalekela waxoxa abantu bambamba. Wamchaya ke lo muntu lami ngafika khona phana ke ngase ngiqala ukuthatha iscrewdriver lapha engamgwaza khona. Kodwa akafanga wathola ke esibhedlela. Kwase kuthiwa ke ubaba lo ulimele kakhulu ngakho kumele sibotshwe. Sabotsha sasiwa ke eChabalala police station. Ngafika ngaremand and custody sa Western Commonwealth. Sapha safika saphiwa ke ibail. Saphuma. Ngokuya kwesikhathi umuntu lwana wadlula. Ngabona sesizobotsha sokuthiwa nasithathwa ngemurder nawe. Attempted murder lana sikhichiwe sesithathwa ngokubulala ke umuntu. Ngaphelelwa ngadabuka sahamba saya ke eKami lapha engavalela khona. Lahlala ke icala lingathoniswanga kwaze wathi ngo2009 kwathola yathonisa ujaji ke wabe sithi ke kimi mele ke ngiphume ngikhitshwe. Ngasevava kanjalo ke lo wabengincetsana lami laba bagcina begijiwe. Umuntu ke wayengenzele izimanga. Lo mama ke wathatha yonke into engangilayo lendlu ngathola setshintshile emaphepheni wabaleka waphumela izweni waya ke eGoli. Ngilapha ke South Africa ngizama uphanda. Yimo Ambrose Ncube kodwa sengilomunye unkosikazi wakochuma ngihlala naye. Ngadlala ngegender liyana. Uthi futhi umenze nje ubaba ubuye ubaleke uye South Africa umthathele yonke into awuhlobo sami ngoba ezihloko ke ubaba kungasenani uthe ngicela ngitshele ke enye izingoma engangijabulisa kakhulu mana ngidingeke ubone ngokufakela yipi uyathanda ingoma uthanda amakwaito singathola ke ikwaito yini lapha ngamjabulisa ke umnumzana Ambrose Mlilo mana kuchayelekele lana uthuma nyonyoba wenzani nabafazi babantu zolimala wafa umuntu ke fela ke isitoyo delela ndoda engene endlini yaya bakubulala abantu BOP Brothers of Peace ingoma ethi wenzani nabafazi babantu
Yeah. Ingoma phela ko Brothers of Peace, ingoma ethi Manyonyoba ihamba simlilo ukwazi ukuthi wakhomba ukuthi for ikhaba homicide wawuleleke umuntu, kodwa ke ujaji wakuzwela ngoba ujaji wawubona ukuthi ke i2 years leso ihlala ejele ngoba umuntu wayeqalile endlini yakhe agiqa ke ukwazi wakho abuhlungu wazibonela ungatshelwa ngomuntu. Hayi indaba ebuhlungu le, indaba ke limazayo. Angazi umbe igenda ka events ukuthi abantu badelele ngoba ungise indoda endlini yomuntu, endlini yomkakho, kanti yabuzuvela udleni lokuhlanza ngako ubisa imizwe eminingi kangaka. Sindi Nyoni umjolo futhi kunjani Sindi Nyoni uthi libizwe lakho elithi Sindi lesibili, kodwa ke wena isahlala sazo sikhohle ngomnyaka ka 2021 othe ngalungiselela umthatho wami womnyaka wonke lejaka lami la kodube ngilithanda kwamagama. Salungisibona ke siyachata, sabuya ke ekhaya sisuka ke phetsheya. Nibhala nje nihlala mina overseas endaweni okuthiwa kuse Massachusetts, America. Ngithe ngisekhaya lalo ngihambelaye umngani, sasihlale lapha sonke 5 years eAmerica. Sabela sayachata ngaze ngihamba ke lokhana camping yabo mama njana ngangi makoti ngihamba lamanye amankazana. Into enzakalayo ke bang organizela kuthiwa ke strip night angikwazi. Uthe sikhona ngale kugidwa kwabuya ke indoda lo wasifika wasigidela sitshengisa ubunqunu bakhe yonke into. Wangibamba lo muntu engani uyangilala yenze yonke into. Angazi ukuthi kwenzakalani ke msakazi. Sisuka lapho sanatha-ke labangani bami sehambile wabhadala lo muntu $200 yokwenza njalo ke. Omama bekhula bebekholisa okubi lamankazana i-bridal team yami yamantombazana. Wathi sehambile sanatha wasekubuya ke ubest lady wasebisa ke i-boyfriend yakhe ukuthi izombona lapho esasikhempe khona. Wabuya la umngani wakhe labanye nje unathena ngikwazi wacela kwenzakaleni. Umngani ka boyfriend yomngani wami wangithatha ke safika kwindawo umsakaza ngibona kunjana wangilala bekudakwa la moto uthiwa ngavuma salalana kwapana ke wambisa ngabo past 5 ekuseni ngivuka ngichata. Ngithe sengifile khona pana ke kanti ke usezwile umoya osaqamba ibizwe lendoda ubuthenga liqambe. Wayesezwileke sebemthiphile wafika ke ngidinga bangiswela laphana endlini. Kwaba buhlungu kakhulu umuntu esibonile osebenza lapha wamtshela achale ipicture yemota. Bondle siyachata laphana wakhanya engani kasafuni ukuthi ke sihambe khona ngale. Bamncenga abantu ngaxolisa ukuthi habe ndidake kodwa ngenzanga lutho. Kwafika ke afterwards umfana lwana eseshela ke abanye kuthi during our sex wathatha i-sex video wathatha watshengisa abantu yamemetheka igcina sifika ke endodeni. Umthatho wami wawakhona zange bemnandi wahle waphela immediately after that seboneke i-video. Nethwana laye kanjalo kwamanje angendanga sengavuma ukuthi sidivorce. I made a mistake and I want to apologize at the moment. Ngiyakwazi ukuthi uyakulandela kakhulu. I'm sure he's listening. I want to apologize Thandwa. I was stupid and amadoda ngeke futhi ngiwatrust. I don't have a boyfriend. Ungacabanga ukuthi ngamuva on. I will never move on. Like I told you. Ngikubhalele ukuthi I will never move on. Sengihlalele lo mntana nami ngiyamkhulisa nyabonga ngiyamsupporta, but anyway it was my mistake. Ufisela inhlanhla le girlfriend yakho lolayo. Aso ke wakubona ukuthi ke usisenze inkeme kwadakwa njalo walahla. Kukhona ozolahla ilanga lakho elikhulu kangaka wavumela imizwa bahamba ke bakulala mhlawumbe bakulala bengalala condom awusindi sure dakwa njalo wena awamadoda up
hawu kudakwa nemali udakwa lenyuko akungahlali ukudakwa zizulahle kanti linatelana utshwala likwazi ukuthi alukwazi ukuthi emaphentini kumele akhe njani ngabona unatha lokho ukuthi vela kwazi ukuthi ke lenza ke inyawo zibe lula zivuleke lula hayi tshela lotshwala kanti abaningi abakwazi unatha abakwazi ukuthi lihlezi kuqane but kuwe ngabona ukuthi lekete ungina wena basobusindwa pha mazakule sitshela wena lengoma kwaphoxa umuntu ukuthanda ngelanga lomtshado what a day kodwa siswami Israel moya nanto hlelo ngizakhumbula siphethe wena kwamanje ize Israel uthini ke Israel mina ke ngibaba ule 58 kwamanje sengihlala ke eUnited Kingdom ise UK lapha baba uningi ke okwenzakalayo mina ke sihlezi ke lapha lo nkosikazi uMangulube umnyaka esenza ukhohlwa bomnyaka ka 2016 silabantwana ke abathathu sebekhulile kwamanje omunye le 20 something years omunye le 18 omunye le 13 kwamanje kwenzakala ngelilanga ke ngase ngisithi ngiya discipline ke umfana wami lo mkhudlwana ngoba wayesengezwa ngoba wabonakala elegwayi ngatshelwa esikolo ukuthi ubonakala le cigarette mazelanga ngabuya ke bese park lapha edlala abangani bakhe ngabathola bebhem ngafika endlini ngambhala mba too good ngamkatha lo mntwana ngizama umnika ke i-guidance umntwana lo ke wabuya ke endlini ngithengilele ngabo 1 am la kwenye ispe yakhe lele ngabona amaphoyisa echaya isivalo angena amaphoyisa laphana ahle ehamba laba social services bathi bambopha bamthatha lona umfana labantwana bonke babe khulumela ukuthi unkosikazi waMangulube la uyachaya sabotsho sihambe police station laphana ngabo 4 ekseni ke imagine sigqoke unkosikazi wami lokho esigqokele ke night dress ethandele lami sigqokele vele ngirelaxile sakaze sahlala phazu wachaya 10 11 ekseni sibuzwa imibuzo ukuthi siyancindeza abantwana kodwa abantwana kumele bayechekwa ngodokotela bazi basikhulula ke emini ngabo 4 sabele endlini sobabili ungasela mntwana waloba ke abantwana satshela ukuthi kumele siye court ukuthi ke ngichaya umntwana lo nkosikazi wami lawo kwamchaya abuye report ukuthi umntwana hayi kana manxiba uloku ibruise okuncane kwahle kwaba isizathu ukuthi abantwana basifisele wahlala sadonsa kunjalo lokho kubhala ama social services sagcina sesiye court lapho kwafika khona kodwa khona unkosikazi kalacala mina ke kumele ngenze i-community service msakazi abantwana bethu baloba kanjalo sebeqambelana lamanga wazani ukuthi sibisele ke abantwana bekhuluma lathi kodwa ubuild i-relationship la ke hayi mina ngathi ke ngawuhle ngageza izandla ngathi ngiyacela ukuthi hayi bangazihlalela khona ngale njwana maybe bazofakaza ecourt ngcono bagcina khathesi umfana lo khathesi ukhunywa nje ke usejele ngoba lapha ehlala khona bamekela ethatha ama-drugs wajoyina ama-gangs lo mncane ke uyafunda ngenye simbonayo kodwa uthi nihlale laba hayi ngisakwenza ichisa I had a bad experience angilandaba lanxangela abantwana njona abantwana kulelizwe bafike bazibuse ngokuthi balandela ke lokhu abantwana bakhala bafuna ukuya kimi unkosikazi ukuthi kumele babuye manje mina kangifuni nxa umama lo ebafuna lapha nami siyachiyana umfana lo usejele bazafunda ke sifunde ukuthi ke nxa siyakhulisa abantwana siyabanceda isystem le iyawona ngoba allows for the children ukuthi benze abakufunayo nanku ke umfana wazibonakalisa ke bathi mazi umuntu beganga uma drugs is in gang kanti ngazama ukuvikela lokho ngenzeni ke mina ihlobo ziyathinge khona le eZimbabwe zithi kumele abantwana ngizama ukuthi ngikhulumisane labo sibaxolele ngabantwana kodwa ke lapha ngangena ke ejele ngibuze njalo nithi kade manje ngangaphi mina ngangisejela angithi ngabe ngadipota kubuhlungu lokuthisa ke ngixolele mfowethu lakathi ezinguhlungu abantwana laba I don't care what happens unkosikazi nxa efuna babuye ngikhaya la ngithi kachaya phansi ahamba ehlala labo mina hayi geza izandla ngiyabonga kakhulu cela ngitshale ingoma zesplash mfowethu I feel free ngazalela amakhiwa ama-British abantwana bangama-British abenza okufunayo rofolela
ingoma le yenza ngikhale le ngoma le ke ngizisa ke usizi thunuka yangikhalisa ingoma ke evela ke ku Splash Den Chanda ngikhumbula Den Chanda uMajalisa ngikhumbule ke uClopas Dlodlo abangani mama ngengoma sasithanda kamagama ingoma ethi Rofolela sitshele ke Israel Moyo khona ngaseNgland hayi kasabamba umtshini wokumoyo indlela kaphathwa ngayi system bathathela abantu abantwana benze yonke into but because uthi abantwana bethu bangene emagcwala emajele kumbe bamithe bahlale nje kuphela khulisa umntwana umnika guidance enhle kodwa ke bona abakuvumi lokho ke bathi ke abuse but uzibuza ukuthi nasakhula sasafika ubungilandi sabangaka yayingaso abuse yini kunzima ke lokho kodwa kusenani ke moyo uthi hayi abantwana labo ukuthi babuye bakhalela ubuya ngikhaya ukuthi abahlale kula ma-parents abade behlala lawo abayi babona ukuthi bakhulisa kuhle abonye sesejele already nendawo edila ngama-drugs ngiphethe manje kukhethi Nyambozi yini kanti imithethwa asakwazi khethi Nyambozi awona imithethwa la ngiyakubingelela ke kunapho ke emsakazweni mina ke ngithanda ukutshela ukuthi ke ngu-truck driver ngiyadriver ke ngishama truck ngumama nginje ngile 39 ngiyasuka ke ngidriver ke truck from South Africa ngingene Zambia, Angola, DRC yonke indawo walelanga ke into engitshale khona le ngifika ke eDRC lapho ke sasifike kwesinye ke siphumula khona truck station sethu ngase ngiphumula ke khonapho ngihleze manje abantu ngondlela bayibona ngabe bendidelela kakhulu kuthe kunjalo ke la mankazana angena bo truck driver abakhethwayo they thought mina ngilwana omunye la ngothengisayo bakhuluma ngesakibo sonalo bani bazothi language bona ekhuluma ngaleyo bangilanda bangigombolozela ukuthi mina ngiwanga ngathaya uku-explaina isilungu asivuke kubo laba bangizwa baqalisa ukuthi mina ngibuye njani laba ngikhetha bathathela ibhizinisi yabo kanti mina ngihamba nge-truck ngazama ukuwakhombela ukuthi laphana bathi ungabi ngoba ngakhiwe mina bacabanga ukuthi mase bathathela ke amadoda omunye ngikhono le-giant waseqalisa ukungishaya ngempama ethi ngivela ngabathi mbisa imali engibhadaliweyo ekukhetheni kwami nginemali yami yokudla nje esihambela ngazama bangitshaya bangilimaza kwabuya ke omunye ubhuti laphana batshela ukuthi usisilokhu hamba nge-truck esebatshela ngolimi lwabo lwakibo bambona ngene etruckini ngambe emapholiseni akhona amapholisa akhona ukuthi ngiyiripota ngoba ngase ngilimbele mvuza igazi amapholisa akhona akazanga ubambe ke umtshina azange ube la lutho ngafonela abelungu bami ukuthi ke ngisafuthelwa ngilapha kumele ngibone udokotela ngadelay ukuhambisa lezi zinto ngadriver ngahamba ngadeliver lezi zinto ngaphenduka ngababona kwasokusiwa nzima emsebenzini ukuthi ngehlulekile ukuthi ngisebenze kahle ngazama ubachazela ke kodwa nhlanhla amanye ama-drivers amanye ama-company abhala ama-report bangisupporta ukuthi hayi angizange ngiyedinga amadoda mina ngizange ngizama ukukhetha emsebenzini wacala ukuthi mephumile ngase ngizama ukuganga despite ukuthi i-tracker yayitshengisa ukuthi angiyanga ndawo ngisukanga khonapho engangikhona ngibuhlungu isehlakalo sami lesi-ke thise sezala kimi ngidabukele la ngaphakathi ngiyasebenza ngiyabuyela khona sokunzima la kimi ukuthi ngiphume kodwa ke mina lawo ehlanganiswa ibhozo imikhethi Nyambozi ngiza kubona eBorena le ndingadlala okwamanje ngibhala ngiseZambia ngithwele khona apha ngiyadriver ke imoto edonsa ama-trailer amabili ngicela ingoma yanende yodwa mangaze ukutshele kaPutsunu uPutsunu jakala eMzansi evela kwaZulu Natal elithanda ke izibopho kwamagama uPutsunu uyimemeza lapha ke uthanda ke Highlanders ingoma ethi ke Khalumantingwane Highlanders Boso uPutsunu khona ngale eMzansi Afrika Highlander
Mngane wami uButhununu ingoma esithi ke Highlanders ibhoso amahlala nyama awubongani uyaqhuqhuti lo nyaka lapha vela kumanga kuhle ama players ahambile kwaLanders kambe sebesiko yini sizazenza lezi team lezi osimba bhora vele besiqile sokubuye kwangezela ngabo Scotland kubuye labanongezi kubuye uManika Diamonds lo nyaka kunzima ubhoso ma players labafana abancane sesithemba ukuthi bezezela lokho okwenza umnyaka wama 90s okodwa ama veteran Highlanders asuka afana abancane bayithwala team but bayithwala team because isalama coach ayisazi I remember Kumara wathathu abafaka watafana abancane mele ba build ama muscle abafaka iCamp Masocha baqina bathi ja bebancane osiza khoza oGift Lunga Junior obeke othulana Ncubo biya Dizzy Kapenya Amon Chimbalanga Tapiwa Kapini Chisa Ungozo kwafiwa mangathi sasazi bakithi hayi khona era mbambe ke incwadi singakhuluma nje ngeManchester United dot ye team lana asazi lo nyaka uliba kanjani khulekani mchipa uthi umuntu usebuhlungini engibhalayo mfowethu sengikhathazekile nyadubeka sengibhodile ngezindawo sehlalo sami senzakaleke ngomnyaka weCovid nesikhathi sothana kwakulobunzima ngahlana lomnyeke umama laphana ke mama khona siyili sahamba ke inyama endlovu lapha esithi ke ujwalo ukusebenzela khona la mngani eduze sasihlangane ke eliftini sasigadeleke ku Falls Road ngadlula ke emzini wami ngoba ngafuna ukuyabona mama lo ngakhulumisana naye mama lo wayesale sithi hayi wena kwenza ukuthi ke sihle sibe ngabathandanayo ukuthi silale sonke uyakwazi ukuthi nxa usukhanela into liyana ingqondo iyahamba mama lo wathi bakithi kuza kuhlupha baba nami kuza ngihlupha umkama ngimthembi angizange ngenze lutho lenye indoda ngalalo umkami kuphela wandola ngumntwana udala kodwa ngiloko esaba ngoba nyamazi ukuthi umuntu othanda izinto lezi kodwa ke mina njengoba nakaso konjana ke athi ngamanga la into lezi asisebenzi ngalala lo mama lwana ke phoso wenkandla nxa evumile kodwa wangibona umuntu wenkosi uzama ungikhuza theze ngilelela njana ngabuyela ke emzini wami ngabona abantu abami hayi ngabuyela ke edolobheni koBulawayo ngafika lapho ke kwahlala ke a few days ngaxa sokugula bese phone ngicabanga ukuthi maybe STI ngihamba ngahlolwa kathetha ama test imichamo yonke into hayi kwatholakala kakula lutho ngaphila lamaphilisi ongani painkiller ngahlala ngemva kwenyanga ke lapho ngabona ke isitho sami sesiqaswa into sesigoqana sesithibile ke ngani siba licimbi sirounda one down agijima ngabuyela udokotela bathi awazaba ukunderstand ukuthi kuyini omunye ke khona abanesi wathi ke baba lalana nomfazi womnikazi hamba lebantwini ngahamba ke ebantwini wantshela ukuthi hayi ubaba lwana ke wayithike lo mama ngabhoda ngafika eBhinga ngaphi imithi kwehlula ngabuya ngayithi iBhinge ngabhoda khona lapha kuBulawayo eMakhokoba akulala lutho engalunathanga focus banda ke kunzima ke lokho ukuthi ke kwahlala into leyaqinisa isimo ngani icancerous ngazama udinga lona umama ngisiyafika lapha ehlala khona ubaba khona ke samswela kwathi ubaba lo swathutha swabuyela ke eZambia swachiya umfazi wayelomunye umfazi eZambia semfikile eZambia ngumdinga ukuthi ngaphi ifoni zakhe lezi zisiphiwa kazingeni ngidubekile Chisa yimi ke ukhulekani mjipa kunjenje ke kulento ke phomba isigodo phambili ngalilahle kodwa ngichama nzima ngichama ngiyafuthela isisuku lezi insuku sesikhukhumala abantu bathi aso cancer amadokotela athi aso cancer ngicela ke ubaba lwana ngicela ukunika ke ibizo umemezeke emoyeni mhlawumbe ungangincedisa ibizo lalo baba abalandazi ngani mention ibizo likababa uThong Thompson Mumba uzwakalela ke eZambia Thompson Mumba baba okwahlala enyama endlovu isebenza khona zwela ke umuntu baba abuya bhadale umkhulule umuntu lo ngoba usetsheliwe ukuthi angekele ukuthi akubone umkhulule uza kufa baba Thompson Mumba sezame zonke inyanga ubaba Thong khulekani mjipa ayo ke into la bafazi bantu bekhuza ubongana ukuthi hayi yena ungcono kathinti mfazi womuntu ya umuntu engakukhuza baba khuza upikinini wakho lo
uthi hey pikinini mana uzangibulalisa. Bathi abantu angikwazi ukuthi senze njani ukuthi ukhululwe. Uyakhululwa mani suyehlulekile abalemithi sunathi lihlahla konke kuyala kubambele ukuthi ngxi khona phana vele kakufuni ke ukuthi futhi madoda lokuthi senze njani asikwazi mana kutshalela ingoma ethi Thanai nalo selithanda uBrayo ngiyalalela maybe umnyaka lo ozayo ka2025 ngingasekho ngisiza mfoka Sibanda bakhethe ngabe ngiyakwanisa lami baba lama church uthi okwehlula yonke indawo Thanai. Awusake ingoma evela kuBrayo Masekelayo. Unjani mzulu wami kanli khona ngase Brighton wena ukhuthi lolu hlelo. Ngiyazohlezi ngomama. Wasizvidiyo macela. Lani lonke lalela lolu hlelo siyabonga kakhulu. Ingoma sithi Thanai sichaleke undoda sibe lokuzile bamfaka lana into lena. Khule kalimjipa. Hey ngiyaphinda futhi.
khona ngabomba mumba siza umntwana abantu sechile baba ayazi into le mjolo oligwayana intwana lana owesikhatshana kuhle ukuqeda impilo yakho yonke hayi madoda nangunomvelo iqina thunja lethu unomvelo bani kadlodlo nomvelo dlodlo ke mina ke tshisa bengihlala ke lo mkami sihlezi lapha ke eJozi kukuhle sithandana sibili kuyonke into but wafika ke isikhathi sokubana ubona ukuthi lo muntu undlalisela isikhathi ufike lapha ke ubaba wahlalisana namaXhosa kwaba luthuli wasosithi ke lami ngathi mhlawumbe ke njalo senza kanje lami ngizaphuma kanje akhomba ke isigelekeqe esinye sazivela khona ke ekhaya uhlanganisa li namaXhosa ke mina ngase ngikhomba ke lo muntu ekhaya ngimbonile kade ngithola lo muntu ke ilaba ke abatshontshayo oBushman sambile kwenilanga safika ke kwenye ke shopping center maybe store lasibona newspaper ngingazi lutho kanti yena ulanda lapho kuzobamba inkunzi labangani bakhe wantshela ukubana ke yena ngimthwale ngemota ngamthwala ke ngamehlisa ke laphana ke athi wasebebamba ke inkunzi mina sengizihambele ngase sibona amaphoyisa sefike endlini esezokutshela ukuthi ke imota le involved ku armed robbery bangibopha laphana babopha umkami wathi azange ngindawo basebetshengisa CCTV umkami waba cleared ngasala ngiphakathi wathi basimele mbatshele lo muntu abengilaye ke emoteni ukuthi ngubani indoda yami kwadiscover khona ukuthi bengikhombile ngagcina ngikhombeza kuyibaba ukuthi ke kulo muntu ade sengichita laye ngoba la ngicanga ukuthi uyachita ngamchaza lo muntu sengiphakathi kwale poliseni bangivalela kunjalo sasiwe ngaphi ecourt kodwa abanye bakondirani babambe one muntu ukuthi bachaza ukuthi ngabambuza ukuthi umfana wakho ngangaphi ngangakwazi ukuhlala ngapi ngane number zakhe kuphela ngasokola ke ngaze ngakhitshwa ngebail after some time umuzwa wami uqhitheke kanjalo chisa ngibuhlungu lo muntu bathe sebebotshwa ke ngakliwa ke ecourt kodwa sengike ngasokola 7 months ngiphakathi bagcina bebabambile badula bayi3 bafa yena walimala okwamanje bamgweba 25 years kamba chitha umuzi wakho ngento encane into leyi kethi abantu basebeyaphoba sibangena ekhanda ngilapha ke egoli ke ngiyamkhumbula ke umkami umuntu othi ngiyamthanda ke uThemba ngimthanda kwamagama la nxa wangala ngiyabonga ugcina abantu bethu baba ngicela ke ngicela ukuchallenge ingoma kulezo ngazithola yabonga ke mvalisela ke ukubongana igama langeze Jesus Banda ukuhlela ngisakhumbula God bless you support us please cela support yenu uzohlelo le phambili nasi splash just fala ngathi ndivuwo manje God bless you bye bye till next time.